وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Nikahnya hukum usia dengan mas kawin, mas 5 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Tradisi Sisa Lombok Timur, tepatnya di Desa Tepu. Kali ini ngebolang bersama tim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin wa nahnu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ihsanin. Yang hormati dan muliakan Bapak Kadus, yang terhormati dan khususnya Bapak Wali alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba.
الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Menikahkan Tiang dengan Khairul Kasroni dengan mas kawin emas 5 gram dan seperangkat alat sholat. Baik, kita ikuti bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kukawin Khairul Kasroni menikah orang anakku hukumi nufusiah dan mas kawin emas 5 gram dan seperangkat alat sholat ya tunai. Saya terima nikahnya hukmi nufusiah dengan mas kawin emas 5 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah. Barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair.
segera tiba di tempat